ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کل تماشابینان و هموطنان گرامی قدر و شما سلامتی، رحمت، برکت الله را خواهان هستیم. دعا هستیم که همیشه سلامت و سربلند باشین. از همتون میندار هستیم که با دستگیری شما امروز از 300,000 آبونچی هم گذشتیم. انشاءالله که باوری دارم با دستگیریاتون از میلیون هم میگذریم. حرکت میکنیم که همین شما که ما را دستگیری کردید و آبونه شدید، ما هم دستگیریمون به یک برادر دیگر برسد انشاءالله. بعضی رکلام‌هایی که ما در ثبتمون میگذاریم شما رو دلگیر میکند، اما برادران عزیز ما از این رکلام‌ها پول میگیریم، یعنی که این پول رو در بسیار جایهای ما صرف میکنیم. روزهای نزدیک خودتون انشاءالله میبینید که ما هم پولها رو در کجا صرف کرده استودیم. خب باز یک شبکه دیگر را بهراتون معرفی میکنیم. یک برادرمون در شبکه نوارهای اسلامی دارد. نه همین شبکه هست، سلکش در زیر ان همین ویدیو هست. حتما داخل شوین، آبونه شوین، دستگیری کنین همین برادر تاجیکی خودمون است. انشاءالله که برای ما و شما خیری هست. خب سلک در زیر ویدیو یک نظر کنین، به شما پسند آمد حتما دستگیری کنین و آبونه شوید. امروزها در شبکه‌های اجتماعی یک نوار پخش شده ایستاده است که یک برادر دعوا دارد که مرا چچنسا یعنی زدن، لطو کوب کردن و من با بلنیسه بعضی تاجیک ها بودم مرا لیچینی کردن، اما در تن این انسان یگان زخم دیده نمی شود، یگان جای زدگی نیست. بگم این یک فند و فریب است، چون به دلیل صحبت نمی کنیم. نزدیکترین شخصیت های همین برادر در ما در واتساپ روان کردن، گالس روان کردن که این در مایکه کار میکرد، ما دلیل ها داریم. الحال آواز او را میبینیم، گوش بکنین که درباره کی است. ما در فرمان کار فعالیت میکنیم. همراه برادرای تاجیک، ازبک، شهری، بدبخت الان ما زدم ضعیف کردم. چی حالا آمدن چچنسا زدن. کشی که این واقعا همه روز یک ماه 28 روز شید. سلامت خوبای همی بچه را تماشا کرده یا چند روزی در یوتیوب پارتو تنوش هست همی ایجای ما یعنی که همی جا رفتگیه باور کنی همی گپ دروغ های اومده هم بچه ها پل پرسیده 2,500 دو دانه جمع کرده برفته هیچ کنه زده ایش چه خیشیده نشیده ده مویکه کور کرده پر شده دانش تنج برفته ده کمیره رفتن همی روز دیدنش که چی هم نیست. همه گپای همین مردای دروغ گفتم دا چی نپرده که کار خوب نبوده همی دروغ همی شیدگی همین کار ترو نیجه میگه که ده فیرما کار میکردم همه فیرما رو رفته پرزیم آخرش رفته میفته اینجا شد ده مویکه کار کرده هفته گفته پلوابتی میرن رفته پر شو رئیس شوندو ده با رفته جمعی بچه ها ده جا کار مینن کافه شاورما های ده همونجا پل گفته 2,500 دانه برفته این نمی او هفته بوده و همی روز دوشنبه و دوشنبه هم خیلی ناش دیگه اونجا میگه داماد ده بالنیسه خور رفتن دروغ میگم باشه یگان جا اونا رفته اینا دیمی سحری اومدن همه را کامیرا کردن سیمکا کردن روی کردن رفتن به کازان اینجا ما اونجا 300 کیلومتر دورتره نیوز یا شهر دیگه قریبون بو شهر دیگه 50 کیلومتر دورتر و شهر کالونه هوا تعیین کردن بیچاره اومده ویدیو کرد رفتن و شیخ را پرسیدن و گفته اینا در کوشا بیا کامیرا نشون میتونم آقای کار کرده مویکاده هیلای پل کنی توبه کرده خدا اون چچنو قطعی اون گپ خبر میشوه با نام خدا دروغ میگه اینمی اون روزا کو بچهای من قطعی جورش در کافه کار میگن هوا هم خروندن ولی هفته نشده وقتی همی کار بربادن شه اینمی خوب شده ولی 10 روز نشده 10 روز نشده این دروغ بینی یا الله انا دروغ خدا کو امید جان هم قریزه همون میزنن میگه ای به خدا قسم سر نوی نمی روی کردگی چی شده ای همجا اومدم بنوار گریت روی کردن نمیدونم اولی هم میدونم اون دست یک نیمو همین یک هفته یک نیم هفته نبود که اون بچه ده همیجا بده مویکه ده بده ده مویکه کار تکور کرده و صحیبی مویکه رفتن دیدن همی خیلی گوته اون بچه من خیلی ایده کروچی بچه سلامتیش هم خوب نیست کانکریتی بچه نیست ایده اوگین گپوش هرس میره و گپوی بیمعنی میزدم خیلی میگه ایجای کارش که یگان چیچینی خیلی گپ نیست اینجا توجیکی بسیار نیست همی خوب باشه همی 50 کس نیست کروچی ای به خدای حیله پل کار کنی او پلم حرامه یا خیلی جمع میکنن بیچاره کم بغلو. ای برادر از الله شرم کن.
аз худо битарс, иғво наандоз, ҷанг наандоз. ин коре карда истодааст ки моро бо чеченсо бад карда истодааст. аз рӯи як инсон чандин инсон дига да зарар мерасонанд. ин дурӯғ аст, бародарони азиз. ягон кас инро лату кӯбам накардааст. ин бо фанду фиреб мехоҳад ки маблағ ба даст биёрад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мега ма кӯҳ мерам, ҳезу мешканам, меёрам дар бозор мефурӯшам, аммо талбандагӣ намекунам. о ягон муҳтоҷ бошад хайгем, ягон инсоне бошад ки даст надорад, по надорад, маъюб аст, беҳад камбизоат аст, ки шароит надорад, зан аст, модар аст, барои онҳо кӯмак кунем, ин дигар аст. о ин солим аст, дасту по дорад. аз гавзаниаш маълум аст ки ин инсон солим нест. аллоҳ шифош битиҳад. ё ин ки худро ба девонагӣ зада истодааст, худро умниву дигаронро дурак ҳис карда истодааст. агар дида бошем, бародарои азиз, мо ҳар наворе мекунем дар бораи хайрия, то ҳамун одама агар мо далелоро ҷамъ накунем, мо навор намекунем. мебинем ки дар ҳақиқат ҳамун дар ҳамин хел мушкилӣ ҳаст ё ин ки на, дар ҳақиқат ҳамун бехона аст ё ин ки ба хона аст, чанд фарзанд дорад надорад. мо ҳамааме таҳқиқ мекунем, маълумотҳоро ҷамъ мекунем, баъдан баҳри шумо навор мекунем, то ин ки шумо ҳам ҳаминро кӯмак бикунед. мо дар инҷа фақат як сабаб мешавем. дастгирӣ аз ҷониби шумо аст иншоаллоҳ. ин гуна фиребгаро имрӯзҳо хело зиёд шуда истодаанд. баъзе шахсиятҳои бо инҳоро навор гирифта дар ютуб нашр кардаву картҳои худро гузошта истодаанд. аз гавзани ҳамин худаш маълум аст. бедалел, бародарони азиз, ҳеҷ гоҳ ба касе хайр накунед. баъзе модароне ҳастанд ки аз шавҳарҳо ҷудо ҳастанд, камбизоат ҳастанд, баъзеҳо маъюб аст. аммо ман ҳаракат мекунам ки дар як моҳ зиёди зиёд 2 навор барои хайрия кунам. 2 навор. чун бисёри мардумро ҳам фаҳмидан дар кор аст, муҳоҷирое ки баъзеш дар мушкилӣ ҳастанд иншоаллоҳ, аммо хайрхоҳ ҳастанд. бовар бикунед, ман ҳар ҷо бишинам, аввал дараҷа дар ҳаққи муҳоҷиро дуо мекунем ва ҳамеша васфи шуморо мекунем ки ҳама кӯмак аз ҷониби муҳоҷиро ҳаст. то ин даме ки ман дар бораи хайрия навор кардам, ман ягон сарватманди баландеро надидам ки дар ҳаминҷа саҳми худшро гузошта бошад ё ин ки кӯмак карда бошад. махсус дар наворҳои худам гуфта истодам, дар дигарон на. аллоҳ баракат чунтия. худованд ҳамамона нигаҳбон бошад. худо ёру мададгоратон бошад то наворҳои оянда. як марди сарватманде бо мошини зебо омаду назди як ҷавони фақире истод. аз мошин поён шуду ба назди ин ҷавон омаду нишаст. дар чеҳраи ин ҷавон ғамро эҳсос кард. ба ин ҷавон гуфт: эй марди худо, чаро ғамгин ҳастӣ? ба чӣ фикр фурӯ рафтаӣ? ин фақирписар ба мошин нигоҳ карду гуфт: ман ҳам орзу дорам ки мисли ту чунин мошини зебо дошта бошам. ин орзуи деринаи ман аст. ин марди сарватманд вақте ин суханро шунид, калидҳои мошинро бароварду ба ин фақирписар дод ва гуфт: ту имрӯз ба орзуят расидӣ. рӯзе мешуда бошад ки ман ҳам ба орзуям бирасам. ин фақирписар гуфт: орзуи ту чӣ ҳаст? ин марди сарватманд гуфт: орзуи ман ҷаннат аст. ҷаннат.